Ibihe byiza wahisemo kubana natwe ahangaha ni kuri Sport Journalism Galaxy TV. Muramubona rero, ni ikipe ya PRFC amaze gutangaza ko uwitwa Godwin Odibo yamaze gutandukana n'ikipe mu gihe kitari kirekire cyane yarayimazemo, dore ko yarayimazemo amezi 6 yonyine. Nshuti yanjye, niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, ndagusabye kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu makuru menshi y'imikino agiye atandukanye, kandi nawe dukomeza tubana buri gihe. Nta kindi ngusaba, kora comment, ukore like, ukore share mu yandi magroupe, ushishikarize bagenzi bawe kudukurikira, kuko ahangaha niho hantu heza ho gusanga amakuru yose y'imikino azajya agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero byari bimaze igihe kinini birimo bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse muri ino minsi ho byasaga nko byacicetse, kuko ari witwa Chidiebere Mwodobo ndetse n'itwa Godwin Odibo, kuko batari bakigaragara no mu myitozo y'ikipe ya PRFC. Rero byari byarasaga nkaho byabaye confirm ko batandukanye n'ikipe, ariko kuri uno munsi ku isaha y'isa 2:15 za hano mu Rwanda nibwo itangazo PRFC rishyize kuri Twitter yabo cyangwa se X yabo, ivuga yuko yamaze gutandukana n'uwitwa Godwin Odibo. Uyu nguyu niwe wa mbere batandukanye, kuko uwitwa Chidiebere we ntabwo rwose biraba confirm. Ariko uyu munsi ku isaha y'isa 2:15 nibwo PRFC yashyize tweet hanze, ijya hanze, ndetse kuri Instagram yabo bayishyiraho, kuri WhatsApp channel yabo ijyaho, bavuga yuko uwitwa Godwin Odibo yamaze gutandukana n'ikipe ya PRFC, ikipe y'ingabo z'igihugu, aho bavuga ko bamwifurije urugendo rwiza ndetse n'ishya n'ihirwe mu yandi makipe azajyamo. Uyu nguyu rero Godwin Odibo yaje mu ikipe ya PRFC avuye mu ikipe ya Enugu Rangers yiwabo mu gihugu cya Nigeria. Niyo mukinnyi wari wabaye umuwinga, kuko yari yaje mu ikipe y'umwaka mu gihugu cya Nigeria. Birumvikana kuba waje mu ikipe y'umwaka muri Nigeria ntabwo ari ibintu buri muntu wese agwaho, cyangwa se si ibintu bya buri umwe, kuko ni ibintu bigerwaho n'umukinnyi wakoze neza cyane, kandi wakoze byinshi bigiye bitandukanye mu gihugu cye. Gusa aho aje muri PRFC we n'umutoza Darikonovic ntabwo ibintu byaje kugenda neza, kuko imikino yakinnye ibarirwa ku ntoki, kandi nta mukino n'umwe yagiyemo abanjemo, ko yose yagiye ayikina asimbuye, yakabasha gukina iminota mike nk'ibisanzwe, kuko abatoza benshi bakunda gutanga iminota mike mu rwego rwo kuba batestinga abakinnyi ngo barebe ko hari icyo bazababyara mu mikino iri imbere. Rero uyu nguyu Godwin Odibo mu minota mike yahawe ndetse n'indi yagishuti yagiye akina, ntago yaje kuba yagaragaza urwego rwiza rwo kuba yashyirwa mu ikipe ya mbere ya nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Rero ibi ngibi bimuviremo kuba yasezererwa nyuma y'amezi 6 yonyine yari amaze mu ikipe ya PRFC. Gusa ntabwo ari ikintu cyiza, kuko ni umukinnyi waje ahenze ikipe ya PRFC, yaje atanzweho arenga $50,000. ni amafaranga atari makeya ku mukinnyi nk'uyu nguyu. Biba bibabaje kubona umuntu atanzweho $50,000 ariko ntabashe no kuba yakina byibuze sezo yose, cyangwa se ngo n'igice cya sezo agikine wenda abe yagurishwa, ahubwo akaba ari umukinnyi waje agatebe kakamujya. Uyu nguyu Godwin Odibo n'imikino myinshi yagiye ahabwa, nubwo yajyaga amasimbi, ariko yerekanaga ko urwego rwe ruri hasi, aho hari nka pasi rwose Ruboneka Jean Bosco igeze kuba yamuhari imbere y'izamu wenyine, ariko baro igakwita ku gatsitsino rwose karenga. Ibi bigahita byerekana ko uyu mukinnyi uretse na forme cyangwa se kubaza umupira, ahubwo byashobokaga ko no mu mutwe yari yarangiritse, atiyumvishaga ukuntu yaje akaba yakwicara ku gatebe. Rero nuko byabashe kuba bigenda, witwa Godwin Odibo agatebe karamujya. Rero nk'abakunzi ba PRFC nta wundi dutegereje, nawe uzatungurwa mu gihe twakumva ko uwitwa Chidiebere Mwodobo nawe asezerewe. Si inkuru yatungura benshi, kuko ni abakinnyi babiri nta gihindutse rwose atagomba kuba bamara umwanya munini muri kipe ya PRFC, kuko nta n'igihe bafite n'umutoza yamaze kuhakura mu bakinnyi bagomba gukora imyitozo, cyangwa se mu gihe bakora kuba basohoka muri ikipe bakaba bakwemera kuba batizwa mu yandi makipe agiye atandukanye. Uwo ni uwa mbere nabwiye kanga kuri Sport Journalism Galaxy TV uhakura amakuru yose y'imikino agezweho. Astra Vista, ndagukunda cyane wowe wakoze subscribe.